Ing ginuman tabi kay kayo. At kay ka antimo. Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Juan. Ligaya kay ka o Ginoo. King mumunang Aldo ning Parumingo, King Maria Magdalena, Milaiya at minta kang Simon Pedro, at king metong alagad da pakamala ng Jesus, nga nakarela. Kinware king kutkutan ning Ginoo, at ay mibalo nung nure binili. Inyalinwali Pedro at itang metong alagad at mintala king kutkutan. Milaila, dapat itang metong alagad, milaiyang mas mabilis kesa kang Pedro, at minunayang miras king kutkutan. Dinukuya at kilub ning kutkutan, ikit na ing telang pamburol makabili ka rin. Dapot linog. Kanita din at ang iyang katukina, Simon Pedro, at taglus-taglus yang linob king kutkutan, ikit nang makabili ka rin ing telang pamburol, ating panyong penakap king buntok ng Jesus. Iti, makakayabe king telang pamburol, nun makakalilwayang makatuklip king metong alugal. Linubya naman itang metong alagad, aminunang dintang at ikit na at meniwalay. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kay ka o Kristo. Maya pabengi po kay kayungan. Merry Christmas po. Kaya beye po bang sinimbangeni ing kaluguran niyo po king biye? Mapalyaring kapatad, asawa, anak, o kaya may kaluguran kayo po. Nung kaya beye po, talnan niya po gamat. Nung kakilala niya po, talnan niya po gamat. Nung close kayo, talnan niya. Nung kakilala, po tatalnan gamat. Pakisabi po kaya, mahal kita. Ay, may lila. No? Mas masigan po, mahal kita. King kakatamo pong kalendaryo, kapilan tayo po pag masusyan, ing araw dareng puso. No? We celebrate the Day of Hearts during February 14. Deng lovebirds, deng miyasawa, reng mikalugod, they celebrate their love for each other. Pero kanako po at lula po, reng kapag masusyan tamo about king love, about king puso. Muna February 14, kadwa po every Good Friday, wherein we celebrate the love of God by giving His life for all of us. At in katatawlian po during Christmas. Every Christmas, we also celebrate the love of God to humankind. Ing lugod na ning Diyos, kaya katamungan, tinubod ne ing kayang kabubugtungang anak, bang kanita, pamalas na kaya katamu, pakit na kaya katamu, ing kayang lugod kaya katamungan. Ngayon pong Aldo ngayon, pag masusyan tayo po ing kapiesta ng San Juan Evangelista. Juan, aawsanda, basiking kikatamo pong binasang ebanghelyo na ing kaluguran ng alagad ng Diyos. The beloved disciple of the Lord is Saint John the Beloved. Saint John the Evangelist, uling iyang sinulat, king metong karing Gospels, karing Ebanghelyong babasan tamo every time that we gather in the Mass. Adwang bage, ingabalo tamo kang San Juan Evangelista. Muna, tune pamikaluguran. Pakiulit po. True friendship.
ing metong apantunan tamo, potang mantun tamong kakaluguran, yapin po itang maglakwan. Po makanyan? Maglakwan, king metong kakaluguran, panauning kagipitan, kasakitan, kasiyahan, at suya, they are celebrating with us. Nanuman ing pamikatagon na ning biyetamo. At akit tayo po king biye ng San Juan Evangelista, ini pong tune pamikaluguran. Agpangpo king Biblia, San Juan at suya, karing peka maulagang diling tagpo king biye ning ginutamong Jesucristo. Metong yang tune kakaluguran. First, during Transfiguration, pamanaliwa ng aske ning Ginoo. Kadua, at suya naman po anyang institution ning Holy Eucharist. During the Last Supper, isanwan po at suya naman anya pong pinakurekeng krus si Jesus during the crucifixion. At isanwan at suya naman, ita pong binasa tamong gospel ngeni, discovery of Christ's resurrection. Transfiguration, institution, crucifixion, and resurrection. At suya isanwan. At ang gaking katataulian, at suya king siping naning Diyos. Metong yang tune kakaluguran. Kaduang abalo tamo king biyen ng San Juan, yapin po yung tune kababan. Pakiulit po, tune kababan. King Ebanghelyong binasa tamo po ngeni, anya pong belita ng Maria Magdalena na mawawalayang bangke na ning Diyos. Nano po inggewada po reng adwang alagad. Memulayila. I Pedro ampoy Juan, memulayila. Dapot, mas minunaya po at mas mabilis siya pong memulay Juan. Karas da po, king kutkutan, andyan pong memulay yang mas mabilis at minunayang dintang Juan, inggewa na po, pepaborene pong minunang linob i Pedro. Atin yang tune kababan, atin yang tune paggalang. King bieta mo po, nung lawen tayo po, atin tamo ba karening adwang karakter ng Juan, king kaya katamong aldo-aldo pamibiyebye. Metong tamo bang tune kakaluguran, amanyad sad, at maglakwan ang gaking katataulian, atin tamo bang kababan, natanggapan king bieta mo, na ating bagay tamo agyong gawan, na agyu dareng aliwa, ating bagay na kailangan meng ibabaing sarili mo po ang ating kaatsuka king metong masakit na sitwasyon, do we have these two virtues of Saint John in our lives? O, potang kayarap mo ring kayabe mo, as nakang kagana ka, kaamo, pero pagkagulot mo, katune kakaluguran, aliwa ka sa sabyan. O kaya naman, buri mo, ika laging bida, ikang laging matas, ikang peka magaling, at mo din ang oportunidad de ngaliwa, bang kanita sumlag in karelang gelingan na talento. Do we have the virtues of Saint John, that of true friendship and true humility? At syuta pa po king panahon ning Pasko, pa po yari ing Pasko. Inumpisan tayo po anyang Aldo Kapaskuan, December 25. At ini po ang gaya po king kapiesta na ning pangabinyag na ning Diyos. Pasko pa po, malyari ko pa pong tanggap paginaldo, at malyari ko pa pong mamanyiklod. It is but fitting to remember na agagawa na pong San Juan, ing mika tunay ang pamikaluguran, ampong tunay ang kababan, uling ita personal na pong aranasan king ginutamong Hesukristo. I Kristo megiyang tune kakaluguran at ikit na ing kababana antimong metong asusuyo karingaliwa. Bistamat Diyos siya, bebana ing kayang sarili, pikyabayan nakatamo. Ing panawuning Pasko, metong yang panawun, bang kanita lawen tayo,
ing pamikaluguranan ning Diyos kaya katamungan. Delawa na katamo ning Ginoo. Mi panganak yabusal tamo. Nga napin San Juan, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God, and He dwelt among us. Pikyabaya na katamo, ni nga pong Ginoo. Metong yang tune, kakaluguran, at beba na yung sarili na kaya katamo, andyang metong yang Diyos, bangkanita ayabayan na katamo. Ing Pasko, metong yang panahon, bangkanta suryan tamo ing kaya katamo sarili, nung megi tabang tune kakaluguran ng Diyos, at mika mababa tamo lub, karing kapara tamong tao. Manana po sana, ing ugali, ing panugali ng San Juan, ya pong maging panugali tamo, kabang mabibiye tamo at susuyo tamo, kingapong Ginoo. God bless po.